počnemo. Štrajk glađu, 17. dan već, možda nakratko kako, zašto ste započeli i tako dalje. Evo, ja se prvo ispričavam našim gledateljima što jučer nismo mogli ovo odraditi, nažalost meni je jučer pozlilo nakon jednog sastanka u novinarskom društvu. Štrajk sam započeo prije svega jer sam smatrao da je to zadnje sredstvo, zadnji način da ukažem na problem cenzure i problem korporativnih medija u Hrvatskoj i medija pod državnom kontrolom koji zapravo guše sve novinarske slobode i postoje, nažalost, dakle, htio sam ukazati na činjenicu da u Hrvatskoj postoje crne liste novinara kojima je zabranjeno raditi, kojima je zabranjeno pisati, zabranjeno izvještavati. Postoje crne liste zabranjenih tema o kojima se ne može izvještavati u mainstream medijima, u korporativnim medijima, niti u medijima pod državnom kontrolom koje vlast izmilja naziva javnim medijima, ali zapravo se radi o čistim državnim medijima poput Hrvatske radiotelevizije. To je niz tema, niz korupcijskih afera, afera Hypo, afera Hrvatske autoceste, afera sa sadašnjim šefom opozicije Tomislavom Karamarkom. Dakle, niz je tih korupcijskih afera o kojima jednostavno novinari danas u mainstream medijima ne mogu izvještavati. Ono što je još gore, onog trenutka kad smo pojedini novinari odlučili da ćemo ipak razotkriti te afere, našli smo se na udaru osvete. Osvete u smislu da ne možete raditi, da ne možete, da vam je jednostavno uništena svaka egzistencija. Meni je šef opozicije Tomislav Karamarko, dakle, koji je do prije godinu dana bio ministar unutarnjih poslova Hrvatske, današnji predsjednik HDZ-a u Hrvatskoj, na sudu pred svjedocima rekao nećemo te ubiti, ali ti nećemo dati živjeti. Dakle, onemogućit ćemo te da živiš, da radiš u ovoj zemlji i to su razlozi zbog kojih sam ja stupio u štrajk glađu. Kao zahtjeve sam postavio prvo donošenje zakona o zaštiti prijavljivača korupcije. Prije godinu dana predsjednik Republike Ivo Josipović pozvao nas je na jedan veliki sastanak u predsjedničke dvore i on je sam tada obećao da će pokrenuti postupak donošenja zakona o zaštiti prijavljivača korupcije. Tim zakonom trebalo je predvidjeti i mehanizme zaštite istraživačkih novinara koji otkrivaju velike korupcijske afere. Nažalost, u zadnjih godinu dana stvar se nije makla dalje od tog tadašnjeg sastanka s predsjednikom Josipovićem. Drugi zahtjev je bio da mi konačno neko kaže ko to u Hrvatskoj sastavlja te crne liste novinara, po kojim kriterijima, zašto sam ja recimo na tim crnim listama novinara i na koji način uopće ti mehanizmi cenzure funkcioniraju. Ili ako to ne žele javno reći, neka vlast javno kaže da takve liste ne postoje, pa neka pošalje političku poruku protiv tog oblika cenzure. Naravno, to nitko ne želi. I treća stvar je bila da vlast naprosto ljude koji su otkrili velike korupcijske afere ne može ostaviti na milost i nemilost onima koji nam se osvećuju. Znate, u aferi Hypo sam ja otkrio na koji način, ali točno po računima, po stavkama, po iznosima, dakle za sve što govorim imam dokumente, otkrio kako je iz Hrvatske opljačkano 47,7 milijarda eura u 15 godina. I umjesto da Hrvatska procesuira taj enormni zločin ratnog profiterstva, Hrvatska je kaznila mene na način da više ne mogu raditi, ne mogu živjeti, a većina tih kriminalaca koji su pljačkali državu danas su ugledni građani ove zemlje. Od prije 10 dana imam jednu presudu koja doslovno kaže za te ratne profitere da su ugledni članovi ovoga društva, a da sam ja kao istraživački novinar koji piše o njima društveno opasan. Da, to je jedna od stvari koje možda i gledatelji tu u Sloveniji ne znaju da oko te afere Hypo banka ima tu, znači Slovenija ima svoju ulogu, znači, a i druge zemlje bivše juge i tako da, ne znam, možda malo više oko te afere, jer ja vjerujem da puno ljudi ne zna uopće o čemu se radi. Afera Hypo je značajna jer otkriva taj korumpirani sistem, otkriva na koji način su političke elite
u zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije, zapravo zajedno, usklađeno provodile pljačku svojih zemalja i svojih građana. Jednako slovenska politička elita, hrvatska, srbijanska, bosanska, crnogorska. Dakle, kad vidite te dokumente, zapravo vidite da su svi ovi njihovi dnevno politički sukobi koje gledamo i koje smo gledali zadnjih 20 godina po medijima, da je to čisti cirkus za mase. Dakle, da nama mažu oči. Jer u isto vrijeme dok oni imaju te svoje političke sukobe, imaju zajedničke banke preko kojih pljačkaju zajedno svoje zemlje. I to je zapravo najmonstruoznije. Ja kad sam krenuo prije 14 godina istraživati aferu Hypo, naravno nisam mogao znati da to ide toliko daleko. Nisam mogao znati kakve ću dokumente otkriti. I naravno nisam mogao znati kome ću se sve zamjeriti zbog toga što ću o tome pisati. Ali meni je najmonstruoznije bilo upravo to. Spoznaja da postoje dokumenti koji dokazuju da su političke elite ovih zemalja u jugoistočnoj Europi, uključujući dakle i Sloveniju, organizirano pljačkale svoje građane i svoje zemlje i zapravo na temelju zajedničkog dogovora taj novac iznosile svi u istu banku. Uglavnom je novac završavao na kraju tog kruga pranja novca, završavao kod Hypo Alpe Adria banke. I to je ono zašto niko ne želi do kraja procesuirati aferu Hypo, niti hrvatsko pravosuđe, ni slovensko, niti bosansko-hercegovačko, za sada ni srbijansko, ni crnogorsko da ne govorimo, jer bi naprosto urušilo taj tranzicijski sistem, znate, jer pada elita. I onda vidite da su svi tajkuni na Balkanu i u Sloveniji 90. godina financirani iz tih tajnih računa Hypo banke, u Hypo banci. Vidite da su najveće kreditne transfere za svoje poslovne operacije ti tajkuni na jugoistoku Europe dobivali upravo s tajnih računa u Hypo banci. I to svi znate. I kad vidite dakle, da je financijska, ekonomska elita i politička elita do vrata, do nosa upetljana u aferu Hypo, pa naravno da u ovim našim zemljama ne može postojati politička volja da ti isti ljudi koji su pljačkali sada najednom istražuju aferu Hypo. Da, pa mislim to je jedna od problema zbog kojeg smo mi počeli ovu emisiju isto, jer jednostavno neke stvari se u mainstream medijima nemaju ni šanse pojavljati, mislim, a bude to nekako istraživačko novinarstvo ili bude li to neke alternative oko društvenih sustava ili političkih ili kako god već, jednostavno nema te opcije. Tako da, ali znači ne znam, možda još oko novca u medijima i uloge, znači da li ima uopće nekih medija sad koji bi bili baš, kako da kažem, neutralni ili da bi mogli... U Hrvatskoj takav medij ne postoji, izuzev možda 2-3 vrlo mala i vrlo za sada nažalost neutjecajna internetska portala. Sve drugo je pod kontrolom. Danas u Hrvatskoj imate situaciju da zapravo 4 čovjeka mogu sjesti uvečer za stol i ta 4 čovjeka dogovaraju što će se sutra objaviti u medijima. Kada sam prije 3 godine, ako se ne varam, objavio SMS transkripte, dakle SMS poruke koje je prije ubojstva razmjenjivao Ivo Pukanić, to je bio dio istražnog spisa sudskog, jel? Ja sam objavio sve te Pukijeve SMS poruke. Zašto su one bile bitne? Zato jer su razotkrile kako taj sistem funkcionira. Jer iz Pukijevih SMS poruka ste vi vidjeli da se svi nakladnici međusobno dogovaraju koje će ljude zaposliti, koje će novinare zaposliti, a kojim će novinarima dati otkaz, o kojim temama će pisati, na koji način će pisati o temama, šta će stavljati na naslovnice. Dakle, jasno je iz tih SMS poruka bilo da postoje zabranjene teme i zabranjeni novinari. Zato sam prije 3 godine te dokumente objavio, jer su to zapravo značajni dokumenti za razumijevanje onog što se događa u hrvatskim medijima. Drugo što je isto imate bitno, dakle da ovog trenutka svi hrvatski mediji su na ovaj ili onaj način povezani s jedne strane s organiziranim kriminalom, s druge strane s prljavim novcem iz vremena tranzicije, dakle iz vremena 90. godina do danas.
velike medijske kuće, i Europa Press Holding, i Štirja, odnosno Večernji list 24 sata, i HRT, dakle kao nacionalna nekakva, trebala bi biti javna, zapravo je državna propagandna medijska kuća, svi oni su zapravo u jednom trenutku služili kao praonice prljavog novca kojeg su pripadnici političke elite iznosili iz ove zemlje i onda ga između ostalog i legalizirali kroz financijske tokove, kroz te medije. Imate slučaj, recimo, Večernji list danas preko Štirije zapravo kontrolira Katolička crkva. Katolička crkva, s druge strane, u Hrvatskoj, ispričavam se, je umješana otvoreno u aferu Hypo. Oni su imali jednu svoju Kardinal Holding Stiftung u Lichtensteinu, preko koje je izvlačen iz Hypo banke s tajnih računa novac. Iz tih tajnih fondacija u Lichtensteinu oni su kasnije kupili Večernji list u privatizaciji i naravno danas ga kontroliraju. Naravno da u takvom Večernjem listu se ne može pojaviti niti moj tekst, niti moje ime, niti afera Hypo kao relevantna tema. Europa Press Holding, koji kontrolira opet većinu drugih utjecajnih medija kao što su Jutarnji list, Slobodna Dalmacija, Globus, dakle sve to je kontrolira Europa Press Holding. Oni s druge strane su otvoreno umiješani u aferu Hypo, njihov vlasnik Ninoslav Pavić je na nezakonit način sudjelovao u pranju novca u Hypo banci, imao svoje tajne račune. Ja sam objavio i dokument iz kojeg se vidi koliko desetaka milijuna eura je sjedalo sa tajnih računa Ninoslavu Paviću iz Hypo banke. I s druge strane, kad je afera Hypo razotkrivena, da bi sakrili trag novca, Hypo banka je svoju konzultantsku grupu prodala fiktivno upravo Ninoslavu Paviću i danas je on većinski vlasnik te bivše Hypo Consultants grupe, koja je bila vlasnik pak velikog broja vrijednih nekretnina u Hrvatskoj, posebno na hrvatskoj obali. Dakle, svi ti mediji, i samo još jedan primjer zadnji, današnji glavni direktor Hrvatske radiotelevizije, Goran Radman, je član nadzornog odbora Hypo banke u Hrvatskoj istovremeno dok vodi javnu televiziju. Dakle, sve vam je jasno. To je jedan začarani tranzicijski krug, kriminalni, doista mafijaški, oni doista funkcioniraju kao mafija i zato danas mi nemamo u Hrvatskoj u ovom trenutku medija za koji bi ja sad rekao, evo, stavljam ruku u vatru da je taj medij doista nezavisan, da su u njemu određene informacije doista mogu pojaviti. Ono malo internetskih, recimo, medija koji postoje, za koje bismo mislili da su možda neovisni, oni su zapravo nastali na čistom principu medijskog reketa, dakle naplaćuju tajkunima, naplaćuju pripadnicima političke elite veliki novac da određene teme ne objavljuju. Kada ovi prestanu plaćati taj medijski reket, onda vidite pojavi se jedan tekst ili dva kao opomena i nakon toga opet nema tekstova. Dakle, stvarno neovisnog medija u Hrvatskoj nema. Pa mislim da kod nas možda dok neko ne progovori, znači u tom smislu, ne znam da li ima uopće, ljudi imaju taj dojam da takve stvari možda postoje i kod nas, ali za one koji više probamo pratiti neke stvari koje se dešavaju u svetu ili samo ovaj fakt, znači da to što ti sad činiš, znači ovaj štrajk glađu nije bio omjenjen nigdje, mislim koliko sam ja uspio gledati po internetu i po bilo kakvim medijima, nigdje, znači meni bi bilo logički da bi to zanimalo medije jer je to baš, znači radi se o njihovom radu, ali mislim toga nema nigdje. Sad kako to ispraviti, ajde da tako pitam, mislim kakve možemo, šta možemo napraviti da bi to se izboljšalo, mislim. Pa prije svega mi novinari moramo shvatiti da je veći dio toga za ispravljanje upravo na nama. Ja sam se nadao da ću ovim štrajkom glađu prije svega probuditi moje kolege, da se trgnu i da, znaš, ako se sjećaš, nas su nekad zvali sedma sila, novinare kao takve. Ja često kažem, mi smo od sedme sile
u Hrvatskoj postali, što pjeva hladno pivo, mlohava čuna i gore od toga. Dakle, doista smo postali ne da nismo više 7. sila, nego smo jednostavno pendrek u rukama onih koji drže marketinške pare. Dakle, mi smo nula, novinarski smo nula. U Hrvatskoj, ja volim reći, najveću cijenu imaju laži i najveću cijenu ima šutnja, a najniža je tarifa za istinu. I vi ako kao novinar ovdje pišete istinu, govorite istinu, onda ste crna ovca jer kvarite posao svojim kolegama koji primaju novac da bi šutjeli. I naravno onda vas većina tih kolega koji primaju neki veći, neki manji novac da bi šutjeli gleda poprijeko jer vi ugrožavate njihovu egzistenciju, jer ako vi pričate, ako vi pišete istinu koju su oni primili novac da ne pišu i ne pričaju, onda smanjujete njima cijenu za šutnju. I to je to. I mi smo sad postali međusobno, umjesto da smo solidarni, da se dignemo i pobunimo zbog takvog stanja u medijima, mi smo postali jedni drugima konkurencija na način da eto njima smeta što ja pričam jer onda oni neće moći naplaćivati svoju šutnju. Ja sam danas doživio, evo vam primjer, jučer sam bio na razgovoru s predsjednikom Hrvatskog novinarskog društva Zdenkom Dukom. Dugo smo razgovarali, u svemu smo se složili oko stanja u novinarstvu. On se složio da je to što i ja proživljavam, ali i neki moji kolege, da je to zapravo katastrofa za novinarstvo. I bio je dogovor da će Hrvatsko novinarsko društvo danas dati jedno pisano priopćenje službeno u ime HND-a u kojem će reći da podržava moje istraživanje, pogotovo u aferi Hypo, i da zapravo podržava moje ciljeve, a eto da će me pozvati da prekinem štrajk glađu. Prije jedno sat vremena, neposredno prije nego što ćemo se uključiti u emisiju, mene je Zdenko Duka nazvao i rekao, znaš, eto postoje veliki otpori unutar Hrvatskog novinarskog društva i mi smo ipak odlučili da nećemo ići s javnim pismom ni nikakvim priopćenjem, pa šta bude. A to je zbog stanja koje sam malo prije opisao, oni primaju veliki novac da bi šutjeli. I ne može sad to, znate, ne možete vi, ovdje postoje novinari koji su, vjerovali ili ne, u rezidencijalnim četvrtima Zagreba od novinarskih honorara sagradili vile vrijedne oko 4,5 milijuna eura. Ajde sad vi recite tom kolegi, znaš, sutra ćeš živjeti od 500 eura honorara. Pa naravno da je to teško, naravno da taj mene mrzi, jer je on dobio 4,5 milijuna da šuti. Neki drugi primaju nešto manje. Ali znate, ovdje je svaki medij, evo uzmite Novi list, on je bio u vlasništvu Sanaderovog jednog kriminalca Roberta Ježića. I preko Novog lista se, dakle koji je slovio 90-ih kao jedan stvarno od brendova neovisnog novinarstva u Tuđmanovom režimu. Dakle, za vrijeme Tuđmana vi ste mogli u Novom listu objaviti ono što nigdje nije moglo biti objavljeno. Pa ga je Sanader uspio staviti pod kontrolu prljavim novcem koji su prali preko Novog lista. I sad kako ćete vi kolegama, znate, znam dosta kolumnista iz Novog lista koji vole smatrati da su najveći novinari u svemiru i šire. I doista ti ljudi imaju u svojoj glavi takvu percepciju sami o sebi, bez obzira što niko ne pročita njihovu kolumnu. Ali šta ćete vi sa tom čovjeku koji je primao 5.000 ili 3.000 eura mjesečno od Sanaderovog kompanjona Roberta Ježića, kako će on biti na mojoj strani? Pa ne može biti. Jer on je primao pare da šuti o aferi Sanader, a ja sam Sanadera potjerao u zatvor. I pokvario im svima račune i oni sad žive od 2.000 kuna. Naravno da me mrze, naravno da sam ja crna ovca, da me nazivaju svakakvim imenima. Ali to je manje bitno. Ajmo mi vidjeti šta možemo napraviti sa stanjem u novinarstvu u Hrvatskoj. Ja se bojim, dok je takav mentalitet da se borimo ko će skuplje naplatiti šutnju, da ne možemo ništa. Hrvatsko novinarsko društvo postalo je dio tog korporativnog novinarstva. Tu i tamo oni dignu nekakav glas, jer naravno tu i tamo morate dignuti glas da bi imali nekakvu predstavu, znate, ko folklor, ko kulturno-umjetničko društvo. Ali realno oni su dio tog korporativnog, korumpiranog medijskog sistema koji podržava ovakav kriminal u Hrvatskoj kakav jest. I da li se može Hrvatsko novinarsko društvo razbucati? Ne znam, ja to ne vjerujem. Evo vidite sad na ovom primjeru. Da,
Još jednu stvar sam htio da pitam, imali ste već prije, da kažem, ne znam, problema u smislu da optužbi zbog vašeg istraživačkog rada da ste, mislim svega je bilo, koliko sam ja istraživao od toga da bih bio izdajnik svog naroda pa da radite prema, znači, ne znam, protiv svojim ljudi i takve stvari. Mislim, to su sve stvari koje, mislim, ne znam, nekakva orudja kojim se koriste da bih, ne znam, diskreditirali i... Točno. Pa zapravo, znate, ovo što ste rekli, točno, za neke sam izdajnik, za druge sam strani špijun, za treće sam ne znam šta, jer ljudi zapravo najteže prihvaćaju istinu. Znate, istina je jako ružna, ono što se dogodilo 90-ih u Hrvatskoj, i sada, kako ćete vi ljudima koji histerično vole neke svoje, nazovi heroje, oni ih smatraju herojima, to nisu moji heroji, niti će ikada biti, ali kako sad, kad vi tim ljudima kažete, ma čekaj malo, da li ti može biti heroj netko tko je u 4 ratne godine od ove države opljačkao cirka 250 milijuna kuna? Da, 250 milijuna kuna. Da li može biti neko tebi heroj koji je u 4 ratne godine postao milijarder? Pa to nisu heroji, to su ratni profiteri. I sad naravno, kad vi ljudima kažete tu istinu o njihovim herojima, koji su za njih neki novovijeki sveci, neki tipovi koje stavljaju na svoje neke nove moderne ikone, naravno da ste vi tim ljudima neprijatelj. Ali nije naš novinarski posao da nas neko voli ili mrzi. Ja o tome nikad nisam razmišljao, jer to bi bilo populističko propagandno nekakvo novinarstvo koje nije novinarstvo. Jel? Naš posao je da donesemo ljudima činjenice, da donesemo ljudima istinu, da donesemo ljudima informaciju. Pa i onda možda kada oni baš ne žele čuti. Ali naprosto moramo postupiti po nekakvoj ljudskoj savjesti, moramo postupiti po novinarskoj savjesti. Ja smatram da je poziv novinara i prije nacije, i prije vjere, i prije svega, dakle, da je to jedan doista vrijedan poziv donositi ljudima informaciju i vrlo odgovoran poziv, jel? I baš zato ne smijemo podilaziti nikakvim masovnim histerijama, ni vjerskim, ni nacionalnim, ni nikakvim drugim. To nije naš posao, naprosto, eto, ako ispada da nisam dio mase, pa eto, na neki način sam ispunio dio svog zadatka kao novinar, jel? Zašto bi ja bio dio histerične mase koja skandira nekakvom ratnom profiteru i ratnom plaćeniku? Ja sam rokersko dijete, znate, uopće ne razumijem taj mentalni sklop. Dakle, nažalost ne mogu se toj psihozi, toj histeriji niti se identificirati s njom, niti u njoj sudjelovati. Sad, kom smetalo, kom ne smetalo, ali kad oni kažu on mrzi sve što je hrvatsko, to ste vjerojatno isto mogli vidjeti. Ne, ja prije svega volim ljude, dakle, ne mogu mrziti ničije i nikoga, ali ima različitih ljubavi. Ja sam i pjesnik i tako dalje, imam nekoliko knjiga pjesama objavljenih, uglavnom ljubavne poezije, što ne bi čovjek za mene rekao. Ali, znate, neko ljubav prema zemlji doživljava na svoj način. Ja prije svega svijet doživljavam kroz ljubav za ljude, kroz osjećaj prema ljudima, kroz nekakvu empatiju za ljudsku nevolju ili sudjelovanje u ljudskoj sreći, kada uspijete neki slučaj stjerati do kraja kao novinar, pa nekome pomognete. Jel? Ljudi znaju, ja sam često cijele noći ostajao budan jer bi mi ljudi slali mailove poruke, molimo te da pomogneš nam u ovom slučaju, da javnost čuje i tako dalje. Doista za mene nikad nije postojao mali i veliki slučaj, znate ono kao što kolege kažu, a to je presitna priča za mene da je neko ostao oštećen za neki mali iznos. Ne, ja sam uvijek nastojao, jer smatram da je to isto naš novinarski posao, da ljudima koji prolaze određene nevolje od sistema ovakvog kakav je u ovim tranzicijskim zemljama, da im omogućimo da se njihov glas kroz nas čuje. I da zapravo mi progovorimo o njihovim slučajevima onda kada je sistem zakazao da tim ljudima pruži pomoć kakvu bi
inače jedna normalna demokratska država trebala pružiti. Da. Tu se sigurno slažemo i to je jedna od stvari koje bi i mi htjeli, barem na dugi rok, isto napraviti, mada nam fali ljudi koji bi napravili istraživanje i sve to. Jednostavno nas za sad nema dovoljno da bih mogli to sami napraviti. Ali trudimo se da bih što više različitih formata i ljudi i ideja i sve predstavili tu kod nas u emisiji. Još jedna stvar koju sam htio da pitam, i kako bih to sad pitao, da li ima kod vas, ili ne samo kod vas u Hrvatskoj, nego podrška iz drugih zemalja isto? Prije smo pričali, prije nego što smo počeli emisiju, da li ima nekih ljudi koji vas podržavaju, ne znam, iz bivše Juge, iz Slovenije konkretno, jer smo mi tu, ili kod vas u Hrvatskoj možda neki drugi format ljudi? Sami ste rekli da novinari baš i nisu na vašoj strani. Pa, mene doista, i to je zapravo nešto što je to na neki način nagrada i tom novinarskom radu. Evo sad sam vidio peticiju koju su pokrenuli moji prijatelji, potpisalo je jako puno građana Slovenije, dakle očito da ljudi su čitali na internetu nekakve moje tekstove i tako dalje. Ja evo ovim putem zahvaljujem stvarno svim dragim ljudima u Sloveniji koji su na taj način mi dali podršku. Strašno veliku podršku imam od građana Srbije. Građanski pokret 99% mi je otvoreno dao podršku i na svom skupu u Beogradu prošli vikend, ali i u internetskim medijima. Beogradski mediji su mi dali isto tako veliku podršku, objavljivali su gotovo svakodnevno tekstove da čovjek koji je spremio Sanadera u zatvor štrajka glađu i da Hrvatska ubija svog borca protiv korupcije, to su bili naslovi. U Srbiji sam doduše nešto više sasvim sigurno poznat nego u Sloveniji, jer sam pisao i o korupcijskim aferama u Srbiji, a i surađivao godinama sa poznatim borcem protiv korupcije u Srbiji, bivšom predsjednicom Savjeta za borbu protiv korupcije vlade Srbije, pokojnom Vericom Barać. Ja volim reći, Verica i ja smo bili ne samo suborci, nego i dobri prijatelji i eto sad fali ljudi poput Verice tamo, ali valjda će doći neka druga Verica. Tako da me masa građana Srbije doista podržava i Anonimus iz Srbije su mi dali otvoreno podršku. Veliki broj građana u Bosni i Hercegovini me podržava jer sam isto tako pisao o korupciji i kriminalu u institucijama u Bosni i Hercegovini. Poznato je moje istraživanje o aferi Dodik i Dodikovoj umješanosti u korupcijske afere. Strašno puno mailova, poruka dobivam od građana iz stvarno cijele Bosne i Hercegovine, iz Banja Luke i okolice, iz Sarajeva i Mostara, i hvala i mojim dragim ljudima u BiH na toj potpori, isto tako od građana Crne Gore i naravno od jednog značajnog dijela građanskih inicijativa u samoj Hrvatskoj. Bio bi nepošten da ne kažem da su praktički uz mene svakodnevno aktivisti pokreta Occupy Croatia, koji me otvoreno podržavaju i na svojim stranicama i u svojim akcijama i zapravo već danima organiziraju pojedinačne akcije prosvjeda zbog ovog mog štrajka glađu, a i tu je i ekipa iz Anonymusa Croatia, pa i njima zahvaljujem. Tu su i mnogi drugi aktivisti, neovisni aktivisti u Hrvatskoj koji mi daju podršku i doista svim tim dragim ljudima koji eto sada na neki način i brinu za mene, mogu samo reći ljudsko hvala. I ako ovo završi na neki pozitivan način, ja samo mogu preuzeti obvezu da ću kao i do sada kao novinar raditi svoj posao, prije svega da oni budu zadovoljni, a ne oni koji drže novčanik.
Da. Dobro, polako nam ističe vreme, možda posljedna stvar, samo nije vam to prvi štrajk glađu, tako da već sami malo znate kako to ide, ali ipak možda samo kako se osjećate, više nego 2 tjedana već to traje, sada danas 17. dan, možda samo za kraj, kakvom ste stanju i duha i tijela i tako. Pa što se duha tiče jak, dakle i ja ću sasvim sigurno izdržati do kraja, nemam namjeru, evo da odmah odgovorim svima, nemam namjeru prekinuti štrajk glađu, oni koji me poznaju znaju da sam tvrdoglav i uporan i doista ovo je poruka i hrvatskim vlastima i hrvatskim kolegama, vi ignorirajte, ali na kraju će biti ili pobjeda ili sprovod, dakle ovaj štrajk glađu drugačije ne može završiti. Meni je nažalost jučer još pozlilo, znate i sami nismo mogli jučer realizirati ovaj razgovor. Danas sam ujutro bio izgubio svijesti, bilo mi je loše, ali sam zato ostao kod kući, malo došao k sebi i nakon liječničke intervencije se osjećam malo bolje. Odbio sam bilo kakvu, dakle, i infuziju i injekcije, odbijam bilo kakve vitamine i naravno odbio sam liječničke zahtjeve da prekinem štrajk glađu. Oni to zahtijevaju prije svega jer sam ja i ozbiljan srčani bolesnik, prije godinu dana sam imao jedan zahvat na srcu, prije 2 godine prvi infarkt, tako da usprkos svemu tome, dakle, naprosto smatram ovo je ostao zadnji način borbe, zadnji način otpora koji ja mogu novinarski pružiti. Ili će me ušutkati, ili ću se sad izboriti da istraživački novinari u ovoj zemlji ne budu ušutkani. I zato nemam naprosto izbora nego ovaj štrajk izgurati do kraja. Dobro, ok, Domagoj, hvala da ste bili naš gost. Ja se nadam da ćemo se opet čuti u boljim okolnostima, da tako kažem. Bilo bi nam drago da se vratite još koji put i da još razgovaramo nešto možda konstruktivnije o našem radu i kako možemo i mi biti bolji. Tako da, evo, još jedan put vam zahvaljujem i pozdravljam sve gledatelje i nadam se da ćemo možda i potom ove emisije naći koga od istraživačkih kolega tu u Sloveniji koji će vam isto dati neku podršku u profesionalnim krugovima. Veliki pozdrav vašim gledateljima i hvala vama evo na prilici da govorim i držim fige za vašu emisiju, dakle da ustrajete i opstanete. Dobro, hvala, pa kako ste i vi uporni, tako smo i mi uporni, tako da još ćemo biti tu. Hvala svojim gledalcem tudi v nadaljevanju, upamo, da čim prej začnemo naš sklop o vodi. Imamo večkrat probleme tudi dobiti goste, tako da če koga poznate na tem področju, kakšnega strokovnjaka, dajte ga prosim usmeriti k nam na zdaj pa dosta afnagmail.com. Hvala vsem in nasvidenje.